ngitheka TikTok abanginike nje just umuntu oyedwa kuphela ngimshaye nje asimbuyisele eceleni nje hayi ukuthi mhlawumbe kukhona imali esoyithola just ukutshengisa ukuthi umuntu into esebenza kanjani lana ke senza njena uma sithatha isithombe sakho susuke sisithatha for formality ama office awu2 into engiyidingayo la ile sikhumba senhlathi yabo isikhumba senhlathi this is a python skin yeah python 10 cm python skin and then mekuzoba indwangu ezu2 ezibofu into esiyenzayo la sithatha ikhasi lika banana sithatha ikhasi la banana silibeke la sithatha isithombe sakho sisibeke la awungilalele yeke ucofa ifoni ngikhuluma nawe emdala thatha ikhasi la banana ulibeka la thatha isithombe sakho usibeka la mase lento ngiyithunga ngenalithi ezu3 mase ngithela ke lo muthi lengizowuthela la mase ngiyayithatha lento le ngiya nayo ethuneni lapha ethuneni angisho ukuthi ngifuna ufe angisho ukuthi ngifuna ufe kodwa vese uzogcina uyikhwandama ungabulawanga yimini obulewe umuthi mina ngibabulala abantu umuthi ubulala abantu lo banana uzobola ubole uhlule inhlabathi ubole into eyenzekayo kuwena uvelelwa izinkinga phezulu kwezinye inkinga phezulu ukuthi uyayivala ngaphakathi ivuza ngapha uyivala ngaphakathi ivuza uvala ithathe kuphonza esibedlela ithathe ikujikijele esibedlela ikujikijele kusuke kuyilento le uma mina ukuthi bengikuzwisa ubhlungu ngiyabuyela ethune ngife ngiyikhiphe lento le ikhiphe nesithombe sangithathe ngilahle lapha kude ingasabolela phezulu kwakho lento lena angizodlala ngayo ngizosebenza ngayo ngifuna wena uthi Babu Dokotela uyazi ibhlungu lento ukuthi emsebenzini ufike ube mdala emsebenzini ufundise bonke abantu emsebenzini mase bona labantu abafundise emsebenzini basuggest kwe round table ukuthi ufuna uxoshwe emsebenzini same people obasizile ibona futhi same people abacollide ne-enemy yakho manje umqashi bashaye asibashaye sibahlanganise ngifuna mina ola ofinyelela khona ekutheni nasi isiqhwaga Babu Dokotela lo muntu lona unetekisi udriver wakhe washayisa imoto yami kabuhlungu namhlanje imoto ibhaka egcekeni mengithi ngiyaye erank bangitshengisa ibhame eziningi ngeze njani Babu Dokotela ngoba anginawo amandla okudlwela nalomuntu ngiyamsaba uyahlonishwa emthini akekho umuntu osatshwayo emthini siyalingana nami umuntu uyangishaya inawo umuntu akakushaya lento ingozi iya phambili ingozi iya emuva woza kuBabu Dokotela ngikwenzele lento wena esikuhlulile ngikwenzele lento wena esikuhluphile lana hayi ukuthi siyambulala sifuna ukuthi simkhokhise uma engakhokhi uzozihambela phela uphatha ke u5000 rand sikwenzele lento le into eyenzekayo la inama office awu2 siyakwazi ukuyikhanda awungizwa ukuthi ngithini ngithi mina siyakwazi ukuthi siyikhande mase sithatha inhlabathi yasethuneni mase siyibeke la ngesikhathi sesiyakhile lento sayiqeda mase sicaphuna inhlabathi yasethuneni mase sibeka la mase sibeka nomuthi mase siyayitshethi njengamanje ngithi sibani nsanga ndoda endala ndoda omsebenzi ndoda omnguni Shaka Zulu uvuka njengamanje uvusela amadoda onke ngithi mina usibani akuvuka inyoko driver ngithi usibani akuvuka inyoko umelele uma usuyidedela indoda igama lawo nsanga indoda endala indoda omsebenzi uma khuluma kwenzeka uma fika eqala amanye besalibele uyayitshela ukuthi nsanga ngithi usibani ungihluphile lento iyenza ukuthi uma driver ngesikhathi serelaxile nje emgaqweni uzothi ngiyavelelwa yini uzozwa into ebandayo ikhuphuka ngesokisi ikhuphuka inyoka wemama ukugxuma kwakho unyathela isalary unyathela ibreak noma ngabe ukuphi imoto iginqika kubuphahla kusuke kuyilento lento lena uthi umethi uyagqoka athi ufaka isandla ejacketini abuye nayo ikhwani lenyoka ayibulale kusasa kuvukenye angeke siphathe umuntu sithina simele ukusubmit kuNkulunkulu but ngeke submit komunye umuntu umele ukusubmit kuNkulunkulu hayi ukuthi submit again lento siyakhele abantu laba bona abakholela ukuthi siyabasaba kodwa mekukhona umuthi uzothi reach out